Vha Eskom Vhari uno ṅwaha masheleni ane vhono a shumisa vha tshi khou renga dizili ya paḓa 2 wa biḽioni ya dzirannda. Mulanguli mutshimbidzi wa khamphani iyi Vho Vhari khamphani ya Eskom i khou livha na thahelelo khulwane vhukuma ya masheleni ya u renga dizili. A positive aspect is that we are doing extremely well in terms of our planned maintenance that we have up from the 4, 5, 6% 2 years ago, and on average we are keeping it now to the 10%. So now during the holiday season we will continue to ramp up the planned maintenance. Now we have invested in excess of 12 billion rand this year already burning diesel. Now, needless to say, Eskom has significant financial challenges as well. Now, if we look at the load shedding that we currently have and what we implement, it is also to address the issue of the financial resources, the scarce financial resources that we have. We do not have money to burn diesel anymore. Vha Eskom Vhari u bva kha vhege dzisigathi idaho vha khou ḓovha vho khwaṱhisa tshanḓa tshoṱhe kha u lugisa zwiṱitshi zwa mudagasi. Izwo zwi khou ḓo ṋaṋisa zwa u tsimiwa mudagasi nga u sielisana. Vhari izwi zwi ḓo fhungudza maanḓa mudagasi une vha u bveledza nga dzi megawatts dzi paḓaho zwigidi 2.3. Vha Eskom vho dovha hafhu vha ṱahisa uri u bva nga ḽa malo ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Nyendavhusiku tshiṱitshi tsha u thoma tsha nuclear tsha Kokerberg tshi ḓo vha tsho valiwa tshi tshi khou lugiswa khathihi na u engedzwa zwivhaswa.